memban luda nyontos kotomo district an vegitigita kopolo kitos ibukui luka keche tekering kotomo district an kwapenat soroti kalaki kavermaido dokol na pepekeda molatar kesta kereda apone Esilairai asikono inyim lubang papa be John Bosco ekal konyon kotomo district loka molatar autada inaina ke kiro kotomo na boisna kai memban luche kerengesta bu kilip kano kada nyunda ibe itolo shaina pitakere kotomo na adoketat na kotoi ido abuda kilipitunga aituptuda ikisilang Yebuti tichini yesara ya mokene yina nyama mina kumam ruenyo aba nyama mina kumam tubere aba nyama mina kumam tumo dikoda makonyae dikar pino nyama kopli nyama won pite ko kakele wangi ena yero papa wonyo aneni teke de meri moralité ko tuni jakare tin ko kwani kibetenge George William Omugele odera apolo ne cholong loka tukot na ka General Assembly ne pepekede ke committee ne isda apone Esilairai I committee ni che luda apone Esilairai keze mortos e council lokada imojo ngai luda e bet ainge ngulwe kotunete aigwo kusuda tukoto na de bet ayait akiro nuikamana kereda aseo faithful service to this institution as the chairman of the Council of Elders of Esipokinete and support and uphold the constitution of Esipokinete as per the law established. So help me God. And solemnly affirm that I will give faithful service to this institution as a member or as a chairperson of Electoral Commission and support and uphold the constitution of the Esipokinete as by law established. So help me God. Lois Akelo adepet kotomo no memban ngesabu kolim naembe itengesi aina peta eluste kojokan weka nyime kumam da bedi bedinyo nene bala wan kumam jo bedino wi wapen jo yamba tekera nonok ame jole atoti ye do na wana yambe kumam nyai naka minu wada tekera wa nyai diko bela tekera ti ame romo chungi tek pia nyimi dwewa aina peta nwi kamra keda sekune ngarnon lodam e maikita ekyor kwape won ateker papa mekumam neste jabono ebe tida ajaut erasa kanyare olapa lokantare okaruda lopelo Michael Nyinge TV East Kokabermaido District.